All India Radio Imphal medium wave meter za thum som ni point khat kilohertz zabya chom galani le FM megahertz za le thum point nga apan hong ki pong kya Paite program ai hi tuni in THUTHAK LAKKHAWM sin na le Chinsuanphung le alawmte apan la twa le ngai na inei dingo tun ama sapenin Chinsuanphung le alawmte apan MIMBANG PIANNA chi la ingai dingo Amwan ki toy le lem du kwan ya bil ya wa we hum dang phai ba đừng gon lên ya ya ba ta ngai bo ta dang sing la ni MIMBANG PIANNA ZOULEI EI A DING MIMBANG PIANNA ZOULEI EI Pana ku banti dam yen lo asabang tanla Yali dong tata nesing del hesa Yuri din long no kakung bunga Nung tuan kuanin sang hipya Yen la buang Nung tuan kuanin sang hipya MIMBANG PIANNA someday to PIANNA gam Banda quay chăm Yan mang in đôm bằng mong Isu kam ya le tang de tuan de na Adam cũng có cho đến na gam de Yan mang lại rằng con đi bằng tang in ta đi Yan mang lại rằng bằng ta đi Thì thế như ni ông già PIANNA gam All India Radio Imphal THUTHAK LAKKHAWM asintu vungyan moy mun tom toma pan Manipur zwana hong pai mi aza asimte ni tengin hong tunggi gewa tuni tanin mi sing khatwal Manipur hong luta zanin in lama hong pai mi som khatte test result positive ahi to kiton in COVID-19 positive case som ni hita positive case som ni te laka
active case som le tia te state tom to ma pan hong pai te hi u hi ni som ni le thum ching pan naw nge pasal tel in ni som le khat positive te mundanga pan in lamzo na hong pai hi wa to te laka chenaya pan hong pai ni kwa te lo chi in Director of Jennings Hospital Imphal Professor TH Bimo in AIR thuthak sai te kyanga again positive case te Chinsuanphung district apan hi u hi Manipur in tu ni tanin Jennings le rimsa VRDLS khatwak ne COVID-19 positive case apung to ziakin Manipur Health Department in Imlam hong pai te COVID-19 test bol te ding in thusa bol to kom kala zanita kin state pulama pan in lamong pai te test na a ni nga positive mo be hinon hotspot state Delhi tel in muntam tama pan hong pai Manipur hong tung ding ni tam tak omlai Manipura tu ni tanin COVID-19 positive case som ni lenga hi a active case som ni le thum phata Meghalaya tel in India mal sa dial kam te a Dhaka som ni le li pai ta in ping pe to kithwa wa na sa takin zu India Meteorological Department IMD in Dhaka khata mel som li songa ki kala hat wa pi le van ding kithwa bana kol phya le hui pi in Twaban Dhaka som ni le li sungin Arunachal Pradesh Assam le Meghalaya nok ding ti in thuswa a Dhaka khata mel som thum som li ki kala hat wa pi le van ding kithwa le hui pi in Nagaland Manipur Mizoram le Tripura a hiti hunvel in Noi non ding chi in IND Indian hui pi amfan tu jingkal in West Bengal coast pel in Bangladesh lam na in tikhin hi cyclone amfan jakin West Bengal mi family si Assam in kwan noi thum singuk le sangsri ten April ni som ni le li apan panchayat and rural development department noya ni tha pyak ding in setna mo Commissioner of Department Himendas in Dangka Vaidel sia som ni le kwa hei hun songa pia kiwa in rural economy hat sakma ama ding chi in AIR thuthak sai te kyanga gen amana gen zel na a mundanga pat hong pai te kyanga ni sagi sungin job card piak ding le MGNREGA noya ni som lenga sungin set ding piak dia thuswa a hi chi in yen be a lockdown sungin in kwan sanguk balte MGNREGA noya min khom sakinomwa Pradhan Mantri Awas Yojana noya in noi li lam na ding na set the na kong kyong ding chi in lenggen Kohima a Naga Hospital Authority a Biosafety Level 3 Laboratory 2 ni apat sat the ding in omta Nagaland Chief Minister Nefurio in he laboratory honna ne Dimapura Christian Institute of Health Sciences and Research a BSL3 le BSL2 bol na ding in Vibelsia from lekhat point from ngalenga be Meghalaya a active community COVID-19 quarantine center 10 Chief Minister's Relief Fund noya State pulama pan hong pai te at kolnang in panpi na sum sang nga chiat muding hei thu assembly a zanin 0 hour huna nongpo MLA Mayoral Bon sim dot na Chief Minister Conrad K Sangmain adon na huna again a hi corona hi pizia ka kum upalamten kiet kolna hoi amu the na ding un State sunga community COVID-19 management committee sangsagi omte panpi ding in State Sorkalian Deputy Commissioner le District Medical Health Officer te thopia National Center of Sports Sciences and Research noya Sports Science Education and Research Center hoi takabol na ding in Union Ministry for Youth Affairs and Sports in Arunachal Pradesh a Rajiv Gandhi University telkhia khobel pumpi huap kitai te na te a India ki molmi te thatho sak na ding in Center in Sports tokisai MSc le PhD program bana collaborative research siding hi Doctor tele medical staff te coronavirus ki lo son bien na ding in Tripura University a sin sakto khatin sumtom chik be in robot ball he robotin COVID-19 be te kyanga anle dam doi pe thei ding COVID-19 warbot ball to University a Chemical and Polymer Engineering Department a Assistant Professor Dr. Harjit Nath in Garilem transmitter le receiver te lakhia in local hardware factory te panpi na to he robot ball here full charge in minutes from kosong robot sa thei ding tunya dinga thuthak LAKKHAWM isin kya thei hai ting a hi
abana Chinsuanphung le alawmte APAN HEINA DANGZONG chi la ingai zom dingu Isyam ka ngayon isalaya Duntinsan kwa nang may kasyal bang mongin Lundang ganun dang o Binatang dangsong tingin Sam ne kong mulong tay thanebe Ma jiang khoai lan tuang lung khon chạy Lao khá xin o Xin biạc đâu o Lao khá xin o Xin biạc đâu o Càng bằng lá đông HEINA TULLOU trên đúng gió là cầm bao lai na HEINA vang vang đã ra nhưng không tâm na không đắm miếng để lại sao nên ngày áo phai gần APAN Các thiên không ngủ đâu tay thanebe Mà chẳng phải lan thoáng hơn chạy Nào khá xin o Xin biạc đâu o Nào khá xin o Xin biạc đâu o Càng bằng lá đông HEINA TULLOU Trên đúng gió cầm bao lai na HEINA vang vang đã ra nhưng không tâm na không đắm miếng để lại sao nên tình lại phai gần APAN đến Tam thiên không mua đâu tay thanebe Mà chẳng phải lan thoáng hơn chạy Nào khá xin o Xin biạc đâu o Nào khá xin o Xin biạc đâu o Càng bằng lá đông HEINA TULLOU Coronavirus APAN KIVEN DINGDAN to Kisaya Directorate of Health Services le IBSP National Health Mission Manipur te APAN mi pite kyanga kizak sakna sang ni le som le kwa novel coronavirus ahi kele sang ni le som le kwa nCoV kichi ihulang nalam to Kisaya damlo na chi khathi a apaita December sang ni le som le kwa khabulin Wuhan China a mukhya kinom hi taksa a coronavirus kilat dan te hi le khosik khu naptui luang golna le husama omna hi a HEINA na pen aveini khatapan aveilo midang khat kyanga olsam takin kilo son the hi coronavirus APAN KIVEN na dia hi dingte khu chang in mai tom sign khu in la mi to ki gamla dewa omin khu zel ding hi sabona khut sil siang mun ding a hi kele alcohol tel hand sanitizer that zel ding damlo changa ina ki khum ding health checkup ne huna medical team te ki thwa pi ding le siang tho taka om ding hi lo ding te atunga ki gen damlo na te na nei le mi pi laka om tam lo ding holaka celsius chin lo ding kebit lo gamsa khoi khak lo ding
khut min sa amit nak le kam khoi lo ding bana midam lo te to kinai lo a lo ding hi tin abana Chinsuanphung le alawmte apan ZOULEI ei a ding chi la ingai zom dingu ZOULEI sa lungin kente nai zom ke ma bagam du Dong đâu ga nhìn đi vòng chân quay quan tối vòng là thấy u già ZOULEI a ding Imphal tong in đi vòng hồng in vui về ni Đoàn lên nhìn khỏi con về đi thì đã biểu ra bằng thương về đi và nhìn đúng bằng con thương đi APAN ZOULEI ei ZOULEI ei a ding Imphal tong in đi vòng hồng in vui về ni bin la cham le ITNA TULLOU chi la ingai zom dingu Tunia dinga Chinsuanphung le alawmte apan la twa leng ingai kya thiu hei tinga hita All India Radio Imphal jingchangin THUTHAK LAKKHAWM simna le ngai khi tu ten phatna la kilom tak tak na hontel khom teu ngai na inei dingu tunita lam dalile minute som ligin to kitonin ihunu beta
mun chi a Paite program ngai ting ting om nom le mangpa